Ndabakiriye mu gice cya Mashwati Superstar kuri Nihon Champions. Nge ndi Blaise Brain Warrior muri Isanga. Ni igice mbasobanurira amateka n'ubuzima by'umwe mu basitari b'umukino njyarugamba. Wakwibaza uyu munsi duhereye kuri nde? Birumvikana mbagomba guhera ku munyaduhigo, ku nzobere, ku munyempano, ku ndwanyi kabuhariwe, dore ko nabazaniye umunsi abyujuje byose, ikirenze akaba ari n'umusifuzi ukomeye mu Rwanda. Kuri iyi nshuro reka mbatembereze twerekere mu mukino wa karate, mbabwire amateka, ubudahangarwa, ubukaka n'ubushongore, ubuzima ndetse n'ubunararibonye bya Sensei Imbabazi Gilbert. Sensei Imbabazi Gilbert ni umunyarwanda, kuri ubu afite sentire ntwari troisième dan cyangwa umukandara w'umukara urwego rwa gatatu. Ese amateka ya Imbabazi Gilbert ni ayahe? Uyu munyabigwi yavukiye mu kagari ka Kirwa mu murenge wa Kayenzi, akarere ka Kamonyi, aha ni mu ntara y'Amajyepfo. Yavukiye mu muryango w'abakinnyi b'imikino njyarugamba. Ubwo yaje gutangira karate mu mwaka wa 2005, ayitangirira i Kirwa ayindijwemo na mama w'umubyara. Atangira atozwa na se wabo Sensei Gasana Joseph gutoza Kirwa Karate Academy. Yaje gukomereza umukino wa karate muri Kayenzi Cobra Karate Do yo mu karere ka Kamonyi, atozwa na Sensei Nsabimana Werarisi. Ahava afite sentire maro, akina muri Ecole Secondaire Musandira aho yigaga amashuri yisumbuye. Akomereza amashuri ye muri Collège de l'Espoir Gasogi, ari naho yaboneye sentire ntwari première dan cyangwa umukandara w'umukara urwego rwa mbere, hari 2013. Nyuma yo gusoza amashuri yakomereje umukino wa karate mu ishuri rya Sinzi Karate Academy, atozwa n'umutoza mwiza cyane Maître Sinzi Tarasis. Afite sentire ntwari septième dan cyangwa umukandara w'umukara urwego rwa karindwi. Akaba ari nawe ufite dani nyinshi mu Rwanda ndetse n'amateka meza kandi akomeye, kuko yarokoye abantu 118 akoresheje karate muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Kandi Imbabazi Gilbert amukunda kubi, iyo muvuga mwita Grand Maître. Ese Sensei Imbabazi Gilbert ahagaze ate ku kijyanye n'imisifurire? Sensei Imbabazi Gilbert yaje kwiga gusifura umukino wa karate abyigishijwe na Sensei Mwizerwa Dieudonné, umusifuzi mpuzamahanga dufite mu Rwanda wemewe gusifura ku rwego rw'isi. Akaba asifura igikombe cy'isi cya karate cyangwa World Karate Championship. Sensei Imbabazi Gilbert yitabiriye amahugurwa y'imisifurire igezweho kuri ubu ndetse ahabwa n'impamyabumenyi, dore ko ajya aba na event coordinator mu gusifura uyu mukino. Yasifuye amarushanwa menshi atandukanye harimo Ambassador Cup, Never Again, amarushanwa ahuza abanyeshuri, amarushanwa ahuza abana ndetse n'ayandi menshi. Wakwibaza ubu Sensei Imbabazi Gilbert akina mu ihe kipe? Kuri ubu Sensei Imbabazi Gilbert akina muri The Champion Karate Academy itozwa na Sensei Nkoranyabahizi Noel. Akaba afite impamyabumenyi mu bya siporo, yakuye Lausanne mu Busuwisi ndetse anemereye gutoza ku rwego rw'isi. None Sensei Imbabazi Gilbert mu marushanwa ni muntu ki? Sensei Imbabazi Gilbert si ibi gusa, kuko yagiye aba champion inshuro nyinshi, aho yatsinze amarushanwa agiye atandukanye agatahana imidari ya zahabu itagira ingano ndetse n'ibikombe. Yatsinze amarushanwa agiye atandukanye nka Ambassador Cup, Never Again ndetse n'amarushanwa ngarukamwaka. Kandi yatsinze amarushanwa ya IAPICU ahuza polisi zo ku mugabane wa Afurika y'Iburasirazuba, aho yaserukiye polisi y'u Rwanda agatahana ishema kuko yaciye umudari wa zahabu. Sensei Imbabazi Gilbert nubwo yabaye icyamamare kuri runo rwego, ntabwo yigeze yibagirwa aho yatangiriye ndetse n'aho yaturutse, kuko ashyira imbaraga nyinshi mu gufatikanya n'abatoza b'Ikayenzi bamutoje mu gutoza Kayenzi Cobra Karate Do, aribo Sensei Nsabimana Werarisi na Gasana Joseph. Tutibagiye ko Sensei Mukiza Mathias watojwe n'aba basensei ndetse akanatozwa na Sensei Imbabazi Gilbert abafasha gutoza iyi kipe. Kandi Sensei Imbabazi Gilbert abazanira n'izindi nzobere mu mukino wa karate, harimo Sensei Kamuzinzi Christian utoza ikipe y'igihugu ya karate, Sensei Gasatsi Claude uhagarariye karate mu mujyi wa Kigali, hamwe na Sensei Uwase muzi nka Soleil muri filime nyarwanda. Kandi iyi kipe ya karate ya Kayenzi bayifasha no kwiyubaka babifashijwemo na Modern Tour Rwanda ya Alphonse, Gisizi Mining Limited aho Felix baba bari hafi, kampani ya Steven
IMC Inter-African Mining Corporation hamwe na Ngenda Patrick ndetse n'umurenge wa Kayenzi. Ese waba uzi ikipe Kayenzi Cobra Karate Do cyane kizwi by'umwihariko muri komite, dore ko yivuze abantu bitabira amarushanwa bahita bayimenya, kuko guhera kuri sensei wabo Nsabimana Welarisi kugenda ukagera ku muto muri bo batsinda amarushanwa bagatana imidari n'ibikombe. Ikindi ntigitsindwa kandi izwiho kuzamura abanyempano mu mukino wa karate. Si ibyo gusa kuko igira uruhare rukomeye muri sosiyete nyarwanda, harimo ibikorwa byo kurwanya ibiyobyabwenge, gufasha abana bataye ishuri gusubira mu ishuri, gufasha abaturage basanzwe bikayenze mu gukora imyitozo ngororamubiri, kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Mbese bitewe n'ukuntu iyi kipe nayo itoroshye, nzafata umwanya mbasobanurira ibigwi byayo kuko ari byinshi kandi byiza. Urasabwa gukora subscribe kuri iyi channel, ugakanda no kukazogera kugira ngo uzajye umenyeshwa ko nashyizeho icyegeranyo. Sensei Mbabazi Gilbert yiyumvamo umukino wa karate, kandi nta wundi mukino afana cyangwa yiyumvamo usibye imikino njyarugamba, by'umwihariko umukino wa karate, dore ko iyo muganiriye akubwira ko afite ibyamamare birafana mu mukino wa karate. Uwa mbere ni Sandra Sanchez, umunya Espagne, afite dane 6 akaba akunda gukurikira imyitozo akora. Uwa kabiri ni umunyarwanda yibera muri Amerika, Munyeshyaka Vincent wamamaye nka Cyuma, akunda kumukurikira kubera ari umuhanga mu byo akora. Kandi Sensei Mbabazi Gilbert akomeje kubaka amateka, ibigwi, ubudahangarwa, ubunararibonye no guca uduhigo mu mukino wa karate, kuko akunda uyu mukino wa karate, yarawihebeye, kuwukina yabigize umwuga kandi ashaka gutera ikirenge mu cy'abamubanjirije. Ndahamya ntashidikanya ko ubutaha nzagaruka mbabwira andi mateka adasanzwe kuri uyu munyempano. Njye ndi Blaise Brain Warrior, wakoze gutega amatwi Nihon Champions mu gice cya Mashwat Superstar. Kora subscribe, like, share na comment, ubutaha utazacikwa n'undi munyabigwi nzabazanira ndetse n'ibindi biganiro binyura kuri iyi channel. Arigato gozaimasu.